Mutongoria wa bururi uria wambiriirie icera riake ria mucii wa Nairobi mwena wa Kawangware nioririe arumiriria Jubilee magaikia kura ciao irebe-ini rimwe niguo matigirire ni mahagura Governor Evans Kidero na maingiria timu ya Jubilee itongoretio ni Mike Mbuvi Sonko. Ndagureti ndamuthaitha mayanga imutikatogoithie na mwiguithie niguo thurai mwanake uyu niguo thurai mwanake uyu na nitukurutithania wira nake tuthondeke maundu maria mekuo. Mutongoria wa bururi uria uma hamwe na munini wake William Ruto nioririe Peter Kenneth uria uraruira giti gia ugavana wa Nairobi ta mundu kiumbe anyite mbaru Sonko niguo marute wira ta timu imwe. Mimi naambia ndugu yangu Peter Kenneth, tia Sonko afanya biashara yake hapa Nairobi na watu ya Nairobi. We kuja na kazi tuko naye yako. Mutongoria Kenyatta nioigire ari nama wona timu ya Jubilee itongoretio ni Sonko ya yukia wathani wa Nairobi muturire wa aikari na onjoria a mucii uyu ni ukwagira. Thamari no Nairobi etweke ni Jubilee niguo mutuhe governor wa Jubilee, mutuhe senator wa Jubilee, mutuhe women rep wa Jubilee niguo. Mwena-ini wake munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni agathiriirie itua ria igoti ria muthenya wa ira ria gwitikiria gucabithio kwa maratathi ma uikia kura ma giturwo kia mutongoria wa bururi uthie na mbere. Sasa kwa sababu mahakama imesaidia watu wa mtego ya kunasa ili wawache kupoteza muda wao na muda wa Wakenya kumangamanga kotini na makesi, sasa wajipange, watafute sera, waende kwa wananchi watafute kura. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta oringi nierire mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga atige kuingirira minister wa ihinda wa ugitiri wa bururi Fred Matiang'i akiuga araruta wira wake wa kugitira a Kenya othe. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.